Hello, kachikanam Sopiteho. Tunia thu ka sainom chehele. Pathi lungsit in UK Parliament a thu sei thaimin ka umin invite a bolun. Chi event sele ignore religious and human rights lang pang to kisaya hin. Tuni chun conservative lang hitale, labor lang hitale, liberal democrats lang ho jong ahung zau thayubin. So kile human rights lang ayong mitum lang movin. Prime Minister pa in Vietnam ahung zau thazin. Kipa umin ag kisay chehele tua Manipur iboina chungchang igen theina chungchang o hi document a langa hung ki po ho jong to submit aga bolin cha chu I concern raise ki bol la hi very initial stage hi Taojing hiti ve tin request ka hung bol no min hi ipi ki bol jong le I taw lo wa Kipumkhat na tha na yum lo le I thei lo ding hi chi it is very small step chi ki patna hi iti House of Commons na ki polu na discussion ki bol di ham ti chu next step ang hin chi chu zia chun ha panai panwa kilung to ta yum up angai na hi kasay nom ala sa kasay nom hi ho hi chile nam boy ni boy yuvin I chile nam hi abe kha ading aman kha ading ikicawin chi ikicha tabong wa hi pathin kitki chalewang chu ikito dingo iha dingo pathin jong blessing ai pi ding hi chi chun ai ho I thinking frame hi isa no ngai ta we have to hold a different lens because unity is strength.